tw'abasinga ntibazarabaye ntari masunzu. Yego. Uri umurescape umba uri umurescape w'umuntu uze mu Gatumba. Wo mu Gatumba. Narasomye report ya Gatumba. Neza ndanayifite. Yego. Bavuze ko wari uyoboye operation Gatumba. Biriya byaba basket la bimana biraduje. Iriya ni manipulation. Yego. Muri bene ntago bigeze banamuvuga muri ya pasteur. Bavuze ko wari witwa ni Capitaine Jean Bosco Kazura. Jean Bosco Kazura General w'u Rwanda. No wari uyoboye operation. Uko niko kuri. Ni nazo zanditse muri UN report. Iyo report woyima. Yego cyane no igwese. Umba niwe yaje kubarasa. Kandi kijya gihe umengo ntuzenya. Niwe waturashe. Umengo hajya muntu uze mwari kumwe na Jules. Urumva ibo tago abanyarwanda ndago bari bakoze ikintu cyitwa ngo ni 1+4. Yego. Mbese batangiye abanyamulenge bagiye gusubira wabo n'abari mu Gatumba bafite gahunda yo gutaha. No abanyarwanda batabishaka ibo bakeneye gukomeza intambara. Bahita bica abanyagatumba rero kugira ngo n'abandi bose bahita bavuga ngo n'abanyekongo babishe ngo ni mayimayi ariko n'abanyarwanda babishe. Yego. Abo bace bavuga ngo nefere kubera iki yaciye byemeza yuko ariyo yabarashe. Yawe faranga. Kugira ivyemere. None se frere ntubizi ko n'ubu nyine irakorana no Rwanda direct. Ijya nzabampemo. N'ubu nyine akorana na Regitabara, akorana na bya batwigwana bose barakorana bose kandi bose n'abakozi b'u Rwanda. Mugabo twigana niho bakorana ni yubu apana ijya rifite makanika. Yeah. Ni yubu. Ijya makanika yari resistance ya Rwanda nabo nyine nabo ba FNL nabo ba Regitabara na za mayimayi. Ubunyine niriya yasematama leta igiye irasa irekura mu baturage. Ariko biriya byaza abantu imani bakoze declaration ariko ntabwo aribo babikoze. UN yari ifite satellite hariya n'ababikoze ndetse n'uriya mu general wa Bosco Kazura. Ni umujenerali mu Rwanda icyo gihe yari kapitene. Yego. Biranditse ko ari we wari overall commander w'iyo operation yo kuza kwica abaturage atari nkoho bafise. Cyane ngo abantu bari no mu ngamba atari mu gihugu cyabo. Mana we. None ikibazo mfite bimpunzi kubera ko none hari abanyamulenge bazi ukuri bemera bakaba influence n'u Rwanda uko nyene bakabireka nyene uko nyene kanabana yuko kandi ukuri guhari. Ikibazo gihari ari bamwe byenda bashobora kuba bari mu Rwanda n'abandi byenda barakoze amakosa u Rwanda rukabakoresha niko u Rwanda ruyobowe nka bya bintu by'abamafia by'igitugu. Yego. Mbese udakoze udushaka turawukora iki niko bayoboye abanyarwanda. None ko igikonoga n'abanyamulenge bamwe abanyamulenge nabo bari hariya nabo bamwe abatabayobotse baricwa aho ngaho. None kubera iki none abanyamulenge bari ngaha mu Burundi jewe sinzi wowe wagiye muri wavuye mu Burundi ryari? Burundi 2006. Ucugenda? Nagiye muri Amerika. Wagiye muri Amerika 2006? Nagiye après Gatumba nagize imyaka 2. Okay.
ngo kuko je ndamaze kubana n'abanyamurenge benshi ngaha bari hariya mu makambi abaho baratinya niho nyene hari kibazo je hari umundi munyamurenge twako turavuga ryari nyene ndabazi none wewe nzi neza hospitality twaguhaye twarabanye mugabo kuvugiye muri Amerika utangiye kuvuga yuko abarundi babisha yavuga ati none mbwira ahantu umunyamurenge mbwira ahantu mu Burundi uzi umunyamurenge bamwiciye ngo yangu ivyo mu Gatumba mbwatubega bro n'ivyo mu Gatumba est-ce que la réalité ni muyizi ko u Rwanda rwabikoze kuki none abantu baba bazi ukuri kandi ndazi abanyamurenge benshi abanyamurenge ndazi kujya kuntu mugenda muhana amakuru de generation en generation ndazi neza yuko abanyamurenge ndazi neza yuko abanyamurenge bose bazi yuko bitwa na Kagame mugabo none kuki batabivuga nta n'umwe utabizi jewe mu 2016 muri 2016 nari muri Kansayo nari nakora nagiye gukorana na korali y'abasoda kandi bari abasoda b'abanyamurenge je barambwira ibintu byinshi kuri Kagame nkavuga ati ati kumbe murabizi neza ko ari mwasi wanyu urege nzigoza n'abanyaburundi bo makambi bakubwiza kuri bana banakubwiza ukuri abenshi baratinya benda twebwe abanyakagara ndacu dutinya twebwe numva ndacu dutinya twebwe none kibazo none kuki none n'abari mu Burundi bageze muri Amerika bace bahindura imvugo urabona hano muri Amerika hari ikintu cyitwa ngo ni Mahoro Peace Association ego ni ikintu ubundi cyari gisanzwe ari abanyamurenge bahuriyeho bose kiza gushimutwa n'abanyarugabo n'abazariyase ubu nyine gikoreshwa gutera ubwoba abaturage yego n'uvuga u Rwanda ibikinabike n'ibyo bicibereye ariko abandi baravuga abenshi baravuga rero no guhuza n'abanyamurenge bagera n'abariya bose uzumva nunabakenera uzombwire zanaguza abametere mire haba bariya bazavuga kuri za space bamanyota zaguza nabo kuri telefone yego kandi surtout ndakene nk'abanyamurenge surtout hari umunambwe yakeneye abari ngaha mu Burundi bavuga bati je ndatinyuka novuga ukuri nka kuvuga kuko ndibaza aka karere kugira kazokire karakeneye abantu bavuga ukuri batagendera ku kinyoma cy'u Rwanda n'ukuri ntabwo tuzihangana abanyarwanda niwe nabwiye abanyarwanda niwe saba ko karere gakire kuvuga ngo indi jenoside yo mu Rwanda izaba ntabwo tugomba kuba mu kavuyo kabo kugwangana n'amacakubiri abantu bose bagende n'ubusambo bwabo kubera ipfa ngo n'abatutsi bikinabike babagira ibitambo abantu babica nabi benda kubazemze ego baba avant 96 mwari mubayeho gute muri Kongo nta kibazo twari dufite n'abadepite nibera he mwari muturanye gute n'abandi nta kibazo n'ubu twebwe jewe ndakubwira ngo zagendera Bumbashi ni Karemi ndagenda ndatanda abo twabana kuva babanye n'abasokuru bose ni abavana mukandira mu yandi moko nta kibazo dufite none hari ikindi kibazo nkunda kwibaza mu moko ari muri Kongo usanga agent buri moko yose afise umuchef coutumier ubwoko bwanyu bwo gute ndakeneye kumenya l'histoire juste ya urumva ubwoko iwacu ubwoko bw'abanyamurenge twagiraga n'amani yego amami yacu yaje kwakwa n'ababirigi ababirigi nibo batwatsa amami kubera ko ntabwo twemeye kubakorera
ego ubundi twari duhuje urabona n'abariya habaga n'ubwoko bwa nimba utabizi ubwoko bw'abarundi bubahariya urundi ego abarundi bo sheferi rundira ari kandi irafise n'umushefu kutumye ibo bemereye kubakora twebwe turavanga kandi bariya n'abavandimwe bacu turanavukana ndetse twese turanavukana ndetse hafi cyane bari yego igice kimwe cyacu rero duhita kuzamuka imisozi duhunga ababiri gicira mu misozi none bamatwaka iriya nani uriya ubwami kubushira muri leta kubera umujinya w'ico kintu niyo mpamvu bizamame byama bishirana twebwe twigira abashefu n'abapasiteri ariko twagiraga mani yarazwi kugeza none agweza na dokima kuva mu 1500 yego mufise abandi barabami batwara ubwo bwami bwanyu bwitwa gute hari ubwami bwa Kayira yego umusinzira umusinzira afite ubwami yabana n'uriya mwana w'iriya nani y'abarundi aho hari ubwami bwa Rugorora aho hari ubwa Musama bwa Gasita bagiye buri murara yagira abami babo ufite buri clan yagira umwami wawe noneho abenshi banga gukorera kuko bari bafite inka bari batunze ndago bumva impamvu yo kuza gukorera abazungu kandi bishoboye basanzwe bikorera bonyine abazungu bashiraho igitutu cinshi ibo bahita bahungabunga ibyabo barizamukira bakomeza mu misozi ariko ntabwo n'abari barundi ya Burundi ego bavuye Burundi natwe ariko n'abavandimwe bacu n'izo amaraso urumva bajya ni bamwe basigaye hariya gusa bahisemo ibona abenshi n'abongera n'abahinda ari nabo bavi Burundi namwe murabagira abongera n'abahondogwa abaganwa mwebwe mu bita abaganwa yego bari natwe n'abagiye dufite abaganwa dufite abahondogwa abongera abo bose ni abantu bafite amasano n'abarundi i Burundi umva mwebwe none après independance byaciye bigenda gute kumva ubwawe bwanyu ububirigi butigeze bubushiramo ntuze noneho bahise bagenda bazimya dokima z'ico kintu noneho après independance haje abanyarwanda bahunze muri 59 yego batangira ya makereri wanyu niyo batangiriye batangiriye wacu yego noneho birabananira nubwo abarundi barapfuye benshi birabananiye noneho baza muri Kongo urabona biriya tuba tuva Murere byarimo Kabila yego buriya Murere abari bayobowe ni yitwa ngo ni Mudandi na Mukeba abatutsi b'i Rwanda nibo baje guteza akavuyo hariya muri za Murere barasaba Abanyamulenge n'Abanyamulenge baravuga ati abantu kuturira inka gusa ubundi
yatangiye ari iriya parti ya Lumumba, Patrice Lumumba. Yego. Abaturage bose bayishigikiye. Apfe irashimutwa, ifatwa n'ibibandi z'ababembe, ndetse n'abari abanyarwanda bari batsinze intambara yanyu, bari babateje mwebwe. Batangira kurya inka z'abanyamulenge, n'abanyamulenge baja muri leta ya Mobutu, barakubita amapumba arahunga. Okay. Urumva twebwe abanyarwanda bagashaka kuntu baba abakongomani cyangwa abarundi n'abantu batanyugwa. None bizorangira gute se? Abanyarwanda bizorangira gute kandi mwebwe mwarisanse kuba surtout ari mwebwe mwarisanse ko exposa ukuri mugatinya kuvuga ukuri ugasanga muri mwebwe nyene ni binyoma gusa. Ndibaza ko dufite amashene yacu sinzi ko uzareba kuri Muhira TV. Yego. Uzarebe Muhira TV, urebe na One Africa TV cyangwa se Menye Ukuri TV. Urebe no kuri space, urebe ama space yacu nzanye gusharinga. Yego. Amatoga ibintu byose ko zakabaye. Twambaye ahaga natwe twavuze tureka tubafashe kugira turabe ingene twokiza Kongo. Oya ko murakora neza papa. Mwebwe tubashimira muri abaturanyi na perezida wanyu twaramuhamagaye turamushimira. Yego, na cyane perezida ashaka amahoro mu karere mugabo bajya abantu b'abakozi b'abazungu n'ingorane n'abamercenaire babi. N'abamercenaire babi. Kagame ariko aragirira n'abakarere kabisa. Kuriya mbuga yamusenze tuzabitunganya. Kandi mwebwe muzira muri Kongo bazira umva yabatanze ibitambo kabisa. Kagame yumva ko agomba gukomeza kwica abanyamulenge, agomba kubica kugira ngo akomeze ngo yibe muri Kongo. Umva abanyamulenge yitwaza ngo nabi wabo ngwaje kubasiza. None z'abahonda ubona baki aramo kubagira i Rwanda sai Burundi. Ngai Burundi. Ako nta Burundi batubwire. Kandi cyo nkunda mu Burundi. Umunyamulenge ageze i Burundi yitwa umukongomani, mugabo ageze muri ko bazigeze mu Rwanda akitwa umututsi. Twebwe uragenda naje narageze nubwo je ntaramuhondo buzenda, ariko ibo aba twese twari muri cadre imwe ntakibazo, twari abakongomani, impuzo abakongomani muri Burundi. Muri Burundi n'abakongomani, mugabo mugeze mu Rwanda mwitwa abatutsi. Bahita bahindura kubita twadukarte twa genocide. Twego ubundi abanyarwanda ko twatujya n'abapanya. Niko twabitaga kuva kera. Tuzobana tuko nyene. Ahubwo tugiye naburiya butegetsi bwabo tuzama tubutsenye mubihoreze. Burya ntagiye busigaje kweri. Tuzashira abantu. Ubwa mbere ko yavuga wenyene ko atari bwaronka abantu bavuguruza ivyo yavuze. Ubu ko atangiye kuronka force iza ikontradize ivyo avuga, ubu we ari ku musozo.
uratumva sohoka mu mahanga pi n'abasigaye agira isoni none bagenda kuvuga igasha ko ivyo yari yatekeye byamutegurukanye. oya mukomeze nyabona ni abacu bamwe abenshi barahamutse baratinya ariko ubona nkizi imbaraga mwamuduha n'abandi basanzwe bavuga n'abandi baraza benshi nawe nukenera zaguhuza nabo abanyamurenge n'ukuntu bavuga ntari kabisa. Ndakeneye kuyaga n'abanyamurenge banyabo apana babaye influence na Kagame. Okay, reka mpamagare